Say referee. I'm not too say. I'm not match. Referee manager referee like Kotey. Anya nsan no no a. Obetuma ba ka wiase nyina ba ka kire yen say. Oba ka kire ko company for say. A friend say sa former she one referee din. That is why she Georgia free emi bi odi referee Georgia free man ko twa bribe. Won ya team bia mo so Kotoko. A kire no asa ba ka so pa cha asem no kan enye no kre. We won no samwe. I saw the funny serious. Anya nsan no anu abo abeka asem kese we no asa abeka cha so pa cha. Etimi nsem bia o ka Kotoko ne enema wo kaka ni nyina amenia be cat be funny so ya no abo because o hwe match e ball last match wa tackle bi koi e ma Peter Midu akwa oba ye be chire mo ka say player na fa Africa fa ball no it was fa ball no wie dey a enye penalty ba menia unu say ye bobo na say ball ni wala player bi ko ball bi na for no draw referee attention referee man red card straight it was bobo na wie na kulipa na and who kwase referee jana and I show card na djumna akeki atwam ambra na fili tirim ya diri say kata dan for me na ball say Ghana football but for now you be catch re no asem no kan na ye din no na atoso I say o kan sem baby on sam bra biem say wan ko twa bra bibia do the free amount bra bibia Kotoko match Kotoko no all blast wan jaka anaso am about am retract ya oba no papa do the free nko ache o e free o nsem a o kafa Kotoko it show clear so papa no wadwunu bi Kotoko enya sa so ade bi obekasa bia no me fa le say obi a wabo say oni adwen fine adwene bi Kotoko wan na say bia anytime bi obekasa bia wabo obi obekasa mkese owi aso asa o sa be party so obo ade Kotoko brand na brand ketwa o na be ka asem kese o media fo nyina mo kama no tumo mo nyina mo ko share do the free mpaboa to be patch o mo nyina mo ko side do the free ba Kotoko no de no free efiri wo ba mo twene nsem o kafa Kotoko enti enye refi bia so obedi matcha de o so di ma Kotoko kra wonje and the cat them young refi so obedi second bia o so perfect ba first after do mo ye enam se papa ne pressure ato mo so nti enti e be sere onja ne nsa no no onja nse hunu ne ka na me aduma next week e ko e hohoi last one na me for nsi game no send e be ko o na players no approve ye nyina wrong o mo kire se league no betimi age share kra no betimi atika and you team ball no ball second half na me tum dey mo woni da so say enema be ko ye be ko hohoi na ya kwa kwaje 3 points ni dia ba say akonya referees la ya tu omofu referees manager ya tu omofu say Kotoko nya penalty amo mo nje Kotoko oji penalty ti Kotoko de oba be tire so referees ni ya confidence entie sa papa no mo ignore ne dia mo confidence be kwa kwaje 3 points Kotoko be ya striker na finally yen si first round ni dia yen for we am yen pese be ku obi spirit uko sa se ko kan yi striker dozo nya dia kwa mpoku nya dia ujina mana na bamabu munhwe dozo munhwe ne kakra akra oba ontimi se go de me ni amenu mienu dozo nyamba techniques do si possible just no confidence the action do yen nyamba trema dozo ba kwa mpoku de nyina ehu no ofiri njiri na eba onya faith kakra akra and then last month am fo huru no ye ko she go e de obese chance be nyamba trema omo ay players ne duru ba bia omo ya omo na ko so no masa abo ehe the supporters ni nyamba tre ye nyina fan point won ta omachi ene ma be fan ene ma be ko yede amai chibu no free no on dia boy nukrenya me anim ye ko away ko Kotoko matches no amani anye yehu no o se ye ba obi huru no ye ko she go e de obese chance be nyamba tre omo ay players ne duru ba bia omo ya omo na ko so no masa abo ehe the supporters ni nyamba tre ye nyina fan point won ta omachi ene ma be fan ene ma be ko yede amai chibu no free no on dia boy nukrenya me anim ye ko away ko Kotoko matches no amani anye yehu no o se ye ba obi na ba TV so ma wu se omuyi enti ye ko away no ye ba na ye ka bibi wa ha obi wa Kotoko pani bi ba wa ba kase mi wa ba kase tia no be ye ko away ni a refifo ne de ye no enye bi na bo ana me sa blemi ye kumasia sports presenters ni bi e wo ko amani Kotoko faso Kotoko no wana modidi mo be after Kotoko match and I say obe interview Kotoko company for mu stations after match no interview ba mo ko na mo post to YouTube Kotoko no ko mo didi mo chen mo duma na mo ye no pay ahene de mamo mo pay no ye be ko ko na bia wo pay be 2000 3000 no kasa na be Kotoko e ho na post to YouTube na de mo be ko mo kan sam boni for Kotoko no na Kotoko nya this time Kotoko mo na ye nya diga ye be obi e kan say Kotoko mo first half enye na munye ni ya e fe yi na fa na meboa me se me first half ni etia e mu se first half me kan se me nka Kotoko e fa me so wa kasa no so wa utie radio stations ni bia de me kan no onye se bia eye me 2% me ntu mani kasa ntia journalist ana se da bia ni sa be ye kwan ye promise kumasi ana kasa asset no
ye Chroma sports journalist ni bi omo ka ho na Kotoko no ye bo baba yara ha ye bre if you say Ghana league na ye bo no enye free and fair bia sa ana ye bo no sa wo bo ye no bia o advantage o say referee wo afa be 60%. Now me te say bo no ya hye Kotoko what is that see ya Kotoko me Matthew say when is the require say 4 goals e da Kotoko net media one to that any manti me ball also ball here tutu e yan me on there me boys na me bomb mama so on Ukraine me anim ni because ball na say na referee na frustrate ama me mabam bu first go second go no buy no me nua ba kwara me to no kwade okọ me okọ ekra da no me pa say referee akọ me re okọ ya sa ball ba also ball na ye ntena me ka je for say me ma me ntwa titi na me de Kotoko si penalty we esi wodoma na say ye nyintia doma home team da other teams na mfa so Ghana you baby or no go area ti referee ko di ball ha home team a e be ye say penalty we ha this what is penalty ne clear o de nyire wo stadium ha senka e Kotoko player so na ko perform a ke nyire be penalty Ghana me say wa penalty na me tell say penalty no le waje but one team we see every say the time make we see say Kotoko kwa we a the referee from there no enye ball no yin na we dey yin ya penalty e na ehu di okay ntino dey na ye ball ma referee we sisi ya say ara na we football bia ne no cha mo no ma yellow card we dey time bia as a professional referee also first half no omo player ba ko to form e ma Kotoko nya corner as a professional referee ka munyin so good no also waje but one team no we see every say the time make we see say Kotoko kwa we a the referee from there no enye ball no yin na we dey yin ya penalty e na ehu di okay ntino dey na ye ball ma referee we sisi ya say ara na we football bia ne no cha mo no ma yellow card we dey time bia as a professional referee also first half no omo player ba ko to form e ma Kotoko nya corner as a professional referee ka munyin so good no also player no da also referee we be gina player no so say request from be fan pie okoko gina also mo corner no nti wa say hu ya referee say na referee di ball e referee so meter contradiction bra me kan ma me adaka say from say Ghana referee play team contradiction na we should be o ma shara no we dey deep o ma shara no we should be bribe no ku omo ana referee na nkasa dey bogus because the referee for na omo so muni referee de bia no yes supporters na e ball no omo ball ni bi supporters in some na e ka no o fan say e de na e tro o de akọ matches na highlight na referee na referee committee for no mu hwe say we dey penalty first half we dey penalty one je na shame ka ya kwa me si for one ball at over ball na penalty yeah jaudi no to I can wait team one Kayesa the Messi for baba be shara su baba ya na de Kotoko ana ya ni be ma me be nze Kotoko no se yani aka se we stadium a enka sare we fufu ye Messi ko mu ntimi try ba kokra na o fa se adoko jache ana se Kotoko ye stadium o na o rafi be jiba jibo na we police bi be kwa na be gado we pie police ni be na be gado we pie yentuma yeso be ke be yo sa hooliganism e no go area de omo ye ni bi ana Kotoko ni se yasunti no mo be fa ho advantage de bia no wasisi ye ko ye bibia e se Kotoko fo na manya ya na mo kasa ke be ye bia ye nyina ye futu afra ye mo jan ye jaje kare se company se wo asantemamu ha omu di Kotoko abro se omo ye omo adrese omo be kan bu no motimi abo Kotoko anya stadium obetima kan sa o mi ntimi kan so ma ya abro free say your company so kromu ha. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?